Dobar dan, dragi povratnici. Evo nas u novoj epizodi sa Borisom. Danas će nam u ovoj epizodi pričati o svom poslu i kako to može pomoći Hrvatima da se vrate u Hrvatsku, a da ipak rade za stranog poslodavca. Da li je to moguće? Upravo će nam o tome ispričati Boris. Borise, dobrodošao. Hvala Josipe, dobar dan ti želim. Dobar dan svim ljudima koji će nas gledati. Nadam se da ćemo uspjeti što jednostavnije opisati kako mi u Ambaci, znači, pomažemo povratnicima da zadrže posao u stranoj državi dok se vraćaju ovdje u Hrvatskoj. Eto. Borise, Ambacija već neko vrijeme radi s hrvatskim povratnicima. Kako je to postalo vaš fokus? Jeste li to planirali od početka ili se razvilo samo od sebe? Ovako, ja radim za Ambaciju, sada ovo je 3. godina, a Ambacija već posluje kao employer of record nekih 10 godina. Kad sam došao kao sales manager u firmi, šef me pita da malo istražimo koga mi to zapošljavamo, za koga, koji su to ljudi, profili, kandidati, da malo razvijemo tu cijelu priču. I onda kad sam ja radio malo istraživanja, palo mi je na pamet, čuju, mi što radimo? Zapošljavamo Hrvate za strane firme. A sve i više se priča da se ljudi iz dijaspore, jer ima jako puno Hrvata van naših granica, vraćaju malo pomalo. I onda bio je cilj zapravo, di su ti ljudi koji su se vratili i koji se planiraju vraćati? Di mi njih nađemo? I onda smo počeli malo istraživati, znači kontaktirali ambasade u Argentini, u Americi, konzulate i sve te neke stvari i nikako da dođemo zapravo do tih ljudi, nikako da uspostavimo neku konekciju s tim ljudima i onda smo nastavili raditi što radimo, ali uvijek s tom idejom da moramo doći do tih povratnika. Dok kroz istraživanje se nije jedan dan pojavilo ja mislim da je na Fejsu zapravo, gdje sam vidio stranicu povratnici.hr, ja rekao bingo, to je to, tu su ti ljudi. I onda otvorim stranicu, vidim 17.000 pratitelja. Milijun pitanja na forumu, kako ovo, kako ono, i rekao, ok, znači ja moram kontaktirati te ljude i moramo ispostaviti tu vezu i shvatiti otkud su ljudi, zašto se vraćaju, kako se vraćaju, koliko je posao bitna stavka u njihovom povratku. I dok smo mi zapravo tako to istraživali, sve više i više smo dobivali zapravo od početka 2026. Upita preko inboxa, dobar dan, ja sam taj i taj, radim tamo i tamo, vraćam se za mjesec, dva, tri, ali ti nastaviti što radim, je li to uopće moguće? Tako da to je jedna priča koja je počela prije 2 godine i koja se razvila i danas s tim nekim bumom tih povratnika i zahvaljujući stranici kao vašoj je sve više i više osjetno. Hvala ti, Borise. Prije nego uđemo u neke detalje, možeš li nam objasniti što je zapravo employer of record, jer većina ljudi nikada nije čula taj pojam. Znači, najjednostavnije moguće. Employer of record je firma koja zapošljava osobu u svojoj državi za stranog poslodavca. Ukratko, vamo reći primjer, Ambacija postane poslodavac, znači firma koja će izdati ugovor, registrirati osobu, plaćati plaću, doprinose i sve to, dok zaposlenik operativno radi za stranog poslodavca. Znači, to je to. Ništa drugo. Ukratko, da ljudima bude jasno. Da. Konkretno, kako izgleda taj proces za Hrvata koji živi u inozemstvu, želi se vratiti, ali želi zadržati svoj posao.
Pa ajde, prođi s nama kroz to korak po korak, ako je moguće. Ja. Zapravo, Ambaca kao firma većinom surađuje sa firmama. Tako da, cijela ta ideja ljudi i povratnika je zapravo nešto što smo počeli raditi, zapravo kao usluga usmjerena ljudima s tom željom i koji već planiraju povrat. Em, Prvi korak koji je jedan od najbitnijih je dok se planira taj povrat i ako želi osoba ostati zaposlena kod istog poslodavca, oni moraju imati dogovor. Znači, poslodavac mora dati svoje zeleno svjetlo da ta osoba može nastaviti raditi iz Hrvatske za njega. Tako da prvi korak je iskomunicirati tu želju sa svojim poslodavcem. Onda, ako se poslodavac slaže i može se ne slagati zbog milijun razloga, a prvi je da taj posao se ne može raditi remote, od kuće, iz druge države, svašta ima to i iza toga, i onda naravno kontaktirati nas. I onda mi tu preuzmemo tu odgovornost koja je ispostaviti vezu sa sadašnjim poslodavcem, objasniti mu kako funkcioniramo ako ne zna što je EOR, i onda naravno ugovoriti s njim taj cijeli biznis dio kako bi mi mogli kad se osoba vrati zaposliti nju u Hrvatsku. Ali prva stvar znači dogovoriti s poslodavcem, nas kontaktirati i onda mi od tuda preuzimamo sve. Možeš li nam reći sada da možemo to komponirati također u video, da li nam možeš reći kako da ti se ljudi jave, na email adresu, na broj neki, koja je email Da. adresa, koji je broj? Da, znači preferiramo sve upite preko maila, mislim da je puno lakše za organizaciju i sve to. Znači imate našu stranicu ambacia.eu i na mail eor@ambacia.eu. Hvala ti, Borise. Znači, radite s ljudima iz različitih država, industrija i vrsta poslodavaca. Na temelju svega što ste vidjeli, koje su najčešće greške koje ljudi prave kada to pokušavaju srediti sami? Da, znači to je dosta zanimljivo pitanje jer je to baš, vidimo zapravo s povratnicima. Često ljudi su jako uzbuđeni. Znači sve su planirali, odlazak, dolazak, administracija, papirologija, sve to, i onda je, pa da, ali pitanje posla. Znači šta ću, kak ću, a zapravo posao je jako bitna stavka jer je to financijska stabilnost. Znači lakše je vratiti se i imati primanja nego sve ostaviti i doći tu. Znači najveća greška je ne znati šta ćeš s poslom i naravno ne iskomunicirati to s poslodavcem. Znači, to je ono, nas neki ljudi kontaktiraju, ja bi ovo, ja bi ovako, plaća mi je ta, ja hoću istu plaću, iste uvjete, sve to, ok, super, jel možemo porazgovarati s poslodavcem? Pa to njemu nisam rekao. Kako ćemo mi onda tu sada uspostaviti kontakt s njim ako osoba ni ne zna šta ste planirali? A joj, da, čekajte. I onda taj proces se odužuje, ljudi postanu frustrirani, iako poslodavac ne želi da ta osoba nastavi taj posao iz Hrvatske, onda tu je kaos. Znači, tako da, to je najveća greška. Treba biti otvoren i transparentan prema svom poslodavcu. Iskreno, da, ali vjerujem da tu možda postoji strah kod ljudi, šta ako ovo ne uspije, kako će me poslodavac gledat, da li ću možda i dobiti otkaz i nešto, možda tu postoji ta neka vrsta košnice kod ljudi da se boje ili... Je, Da. vjerujem da ima, mislim, da li je to sad strah poslodavca i šta on može zaključiti od toga, ali treba isto tu shvatiti načina koji će se to predstaviti. Znači, nije da ja ne želim raditi za tebe ili dosadilo mi je ili ne znam, ne, nego moja odluka je jedna i to je da se ja vraćam. Ako se mi možemo dogovoriti jer si zadovoljan s mojim radom, pridonosim ti nešto, added value neki ili nešto tako, zašto ne bi nastavili taj odnos
iako ne moram sjediti kod tebe. Od korone jako puno ljudi radi od kuće ili imaju neki hibridni tip rasporeda, malo kući, malo u uredu, tako da danas poslodavci su sve više i više otvoreni na tu varijantu. Plus, nemojmo zaboraviti da sretan zaposlenik će pridoniti puno više ako radi iz Hrvatske nego nesretan zaposlenik koji sidi u uredu i koji će onda imati jako negativni impact na svoje kolege i sve to. Tako da nek poslodavci dobro razmisle. To mi je drago da si ovoga rekao, da ljudi shvate tu neku stvar, da zapravo ne treba postojati nikakva kočnica, već da stvarno trebaju biti transparentni prema svojim poslodavcima, da ipak i oni trebaju shvatiti da smo mi ljudi u inozemstvu daleko od kuće i da jednostavno i mi bi htjeli kući i evo ja sam se isto vratio kao što si i ti, tako da ovoga trebaju oni to imati na umu, poslodavci. Tako, ovo je video za vas. Ne. Da. Znači, po čemu se ambacija razlikuje od ostalih euro pružatelja? Zašto bi, na primjer, netko došao baš k vama, a ne kod nekog globalnog pružatelja? Da, mislim da to je jako bitno sad. Ovo jako brzo postoji različitih IOR kompanija. To što mi zovemo globalne, to su kompanije koje pružaju uslugu IOR-a u više zemalja, neki po 180 zemalja i onda ima što zovemo lokalne IOR kompanije kao što je Ambacija. Znači ogromna razlika u ta dva tipa IOR-a je to što mi kao lokalni IOR radimo isključivo sa Hrvatima koji su eksperti u svojim domenama. Znači kolegica koja je na payrollu, znači obračun plaća i sve to, radi iz ureda u Zagrebu, prati hrvatske zakone, zna računovodstvo kako se to radi kod nas. Znači, to je to, nema drugo. Globalni OAR-i znaju imati zaposlenike van tih država, tako da i što se tiče komunikacije i znanja oko zakona i svih tih nekih stvari može biti poteškoća i grešaka. To je prva stvar. Znači, lokalni IOR koji zapošljava ljude u Hrvatskoj, Hrvate sa hrvatskim znanjem na hrvatskom je puno, puno lakše za zaposlenika i za naravno poslodavca jer ima povjerenje u nas. Znači kao druga stavka koja je jako bitna kod nas je to što naravno IOR to je B2B, znači business to business. Mi radimo za našeg klijenta, a klijent je taj poslodavac. Ali mi tretiramo naše zaposlenike jer jesu naši zaposlenici. Oni imaju ugovor od ambacije, a mi tretiramo te ljude kao naše zaposlenike. Znači, pružamo im istu uslugu i sve stvari na isti način kao da su naši. Bilo to pitanja oko šta znam, kako se ovaj porez, zašto ovo, kolika mi je plaća, kad ću biti plaćen, mi možete pomoći za ovaj papir, ne znam di moram po taj dokument. Svi naši zaposlenici imaju broj telefona na kojem se mogu javiti i imam baš moja kolegica koja se bavi s tim je baš poznata da jako brine o našim zaposlenicima. Svi su jako sretni kad se zaposle, a kad više ne rade s nama jako su tužni jer su baš imali, čak ja volim reći da ona dadilja, baš voli naše zaposlenike. Tako da, uglavnom to je to. Znamo hrvatsko tržište, hrvatske zakone i način na koji se ovdje sve zbiva, a s druge strane baš pazimo na te ljude da se osjećaju na sigurnom mjestu uz ambaciju. Koji je najteži dio vašeg posla? Znači, situacija kada morate nekom reći ovo neće funkcionirati, barem ne još. Ja mislim da to je većinom kad se ljudi tako brzo očekivaju da će sve to biti brzo, da ćemo sve to riješiti u jedan dan. IOR proces je jako zapravo brz. Mi kad dobijemo odgovor od poslodavca i potpišemo ugovor s njim, mi osobu možemo zaposliti u manje od 48 sati. Međutim,
uvijek tu ima nekih stvari koje nisu vezane za ambaciju i svoju organizaciju. Moramo prikupljati informacije o zaposleniku, bile to diplome, OIB, iskaznice, sve te stvari, tako da tu uvijek zna malo zaštekati. I ljudi zapravo, kad dođu kod nas, smatraju nas kao njihovog poslodavca, što jesmo, ali opet ne rade za nas, ne rade za nekog drugog. Tako da ponekad zna biti taj duality naš, kao ono, prije sam imao jednog poslodavca, sve on rješava, sad ih imam dva, kako, šta, kako, tako da uvijek tu treba malo naš uzeti u obzir da su ljudi u nekom novom okruženju, pa onda uzeti vremena malo objašnjavati, naravno uvijek, znaš, da budu malo sigurniji u tome, ali da, ali mislim kao svi poslovi, što se više ljudi uključi na nečemu, uvijek je malo teže. Ali zato smo mi tu da bi olakšali i osigurali povratnicima da su naš. Tu su čvrste ruke, ne brinite, sve ćemo riješiti, samo polako. Hvala ti, Borise. Zaposlenik koji se želi vratiti samo je jedan dio jednadžbe. Poslodavac također mora pristati, jel, kao što si rekao. Kako pomažete ljudima u tom razgovoru? Posebno kada poslodavac nikad nije čuo za eur. EOR, kako se kaže. IOR, EOR. Da. IOR, EOR, svejedno. Znači da, evo, primjer, dođe osoba do nas, u inbox pošalje mail, želi IOR, dalje za razgovara s poslodavcem ili nije. Ako je, onda super, onda odmah idemo postaviti kontakt sa njegovim menadžerom nadređenim i onda dogovaramo jedan sastanak. Ako osoba ne zna o čem se radi, prođemo sve stavke skupa, objasnimo šta, kako, čije su odgovornosti, ko šta preuzima u kojem trenu. I to je to, zapravo to je jako jednostavno. Poslodavac koji je bija ostaje poslodavac, administracija se prebacuje na nas. Obračun plaća, plaćanje doprinosa, poreza i svih tih nekih stvari. A slučaj u kojem se osoba javi i zapravo nije obavijestila poslodavca, postoje više opcija. Ili će ona to sama odraditi, znači mi ćemo nju tu pomoći ćemo joj da objasni ko smo, šta smo, čime se bavimo i zašto ta osoba želi s nama raditi. A ako poslodavac zna o čem se radi, onda super, odmah ćemo postaviti kontakt s njima. A ako ima tu nekih još nesigurnosti i sve to, onda mi možemo preuzeti cijeli taj razgovor. Da mi kontaktiramo direktno poslodavca i da objasnimo da, ok, dobili smo informaciju koja je ta i ta, postoji ta mogućnost da mi postanemo poslodavac tu u Hrvatskoj za tu osobu i da li želite uopće u to ulaziti. A, znači, vi ste onda odgovorni tom poslodavcu, kako to funkcionira? Mislim, sad da ne uđemo dublje u to, kao što sam rekao, znači poslodavac, sadašnji poslodavac od jednog kandidata zaposlenika je naš klijent. Znači mi imamo ugovor s tom firmom i znači svaki ima tu svoje odgovornosti. Mi moramo pružati uslugu koja je zaposliti, registrirati osobu, prijaviti je HZZO, HZMO, sve te stvari plaćati, znači ove doprinose plaćati, zdravstveno i naravno plaću dati toj osobi. To su naše odgovornosti. A odgovornosti našeg klijenta je naravno da plati našu uslugu. Jasno. Da se to sve odradi. Ali to je prema nama, ali njegove odgovornosti prema svom zaposleniku ostaje iste. Znači, koja je njegova misija, na temelju toga, na temelju kojih kriterija se gleda da ta osoba je uspješna ili nije. Mislim, to se ništa ne mijenja zapravo, taj neki operativni dio, day to day, kako mi zovemo. To je sve isto. Eto. Da, znači možeš li dati možda neki tip, znači ljudima da ako želiš razgovarati sa poslodavcem,
Da, možda ako vide da poslodavac nekako onako njojnka, jel, što se tiče toga, da li bi znači možda oni mogli predložiti njemu, gledajte, to što ćete vi plaćati ambaciji, znači taj neki dio, ajmo mi popola to, znači uzmite meni toliko s plaće recimo, jer evo vjerujem da ako se neko E, vrati u Hrvatsku, jel, recimo da je tamo imao 2000 eura u Njemačkoj, ne znam, karikiram sad, jel, onda ovoga, ne znam, da skine njemu sa plaće 400 eura, on je opet u uredskom poslu za 1600 eura, što vama je dosta teško dostići, jel, to, jel? Tako da je opet bolja, opet si kod kuće, a, jel, to jest u svojoj domovini. to je jedno jako interesantno i bitno pitanje zapravo. Znači da, naša usluga ima svoju cijenu. Neću sad uopće ulaziti ovdje u ovom podcastu Ne, o ne, jasno, našem ne, ne, poslu, to je privatno, to je stvar privatno. ali da, ali ovako, kako bih rekao, mi ne ulazimo u pregovore plaća, ko šta plaća, bonusa i tim svim nekim stvarima sa našim klijentom. Znači, mi ćemo našem klijentu poslati naš cjenik usluga u kojem je sve uključeno. Sada, hoće li taj poslodavac odlučiti sve to preuzeti na sebe? Znači, plaća plus našu uslugu. Hoće li biti neki dogovor da oni uslugu plaćaju pola-pola? Vjerujem da postoji. Već smo imali takvih upita, ali uvijek odgovaramo na isti način. To se nas ne tiče. Znači, mi tu tim pregovorima ne ulazimo. Ili će zaposlenik, zato što baš on forsira i želi da se poslodavac, zapravo da mu poslodavac odobri to pravo da dođe i da zadrži taj posao, zaposlenik preuzme sve to, postoji i toga. Ali iskreno mislim da neki tip koji bi ja da ljudima koji razmišljaju o IOR opciji je da sidnu sa poslodavcem i da naprave neki meeting kao ono di smo danas, što se očekuje od mene, koliko ste zadovoljni s menom, šta možemo poboljšati, koje su te neke stvari i da lagano, 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 ako lijepo teče taj razgovor i ako je poslodavac zadovoljan, da onda malo po malo otvori tu opciju povratka i da onda dobije taj argument, ok, zadovoljni ste s menom, do sada super surađujemo, zašto ne bi moglo biti moguće nastaviti to, a da nisam s vama ili da ne sjedim tu u firmi i to je to. Jasno, Znači, jasno. lagano, ali da. Htio bih ti isto nešto pitati, sad me baš nešto ovako razmišljam. Sad, na primjer, vi riješite preko klijenta, znači dovedete jednog čovjeka da radi vamo i šta ako se poslodavac odluči za recimo par mjeseci da njemu to ne štima? Da li on može tog čovjeka zaprijetiti mu otkazom ako se ne vrati nazad ili mu dati otkaz zbog toga? Kako to onda funkcionira? E, to su sad, da, to su isto bitna pitanja. Znači, osoba koja je zaposlena kroz ambaciju ima prava kao hrvatski zaposlenik. Ali na isti način u našem ugovoru sa poslodavcem, znači sa našim klijentom, naš klijent je odgovoran za svog zaposlenika u Hrvatskoj. A Znači, ne kao da je može on on samo tamo, odjednom jel? dignuti ruku. Da, Da, da. ne može on samo dignuti ruke i reći, meni je sad dosta, ja više ne želim s tom osobom raditi, dajte joj otkaz i to je to. Ne, to ne može. Sada, po hrvatskom zakonu, ako želite nekom dati otkaz, morate argumentirati to. Jer je sada zato što je osoba napravila jednu veliku grešku, pa onda može dobiti otkaz zbog toga. Jer u ugovoru između poslodavca i zaposlenika ima nekih stavki koji su vezani za njegov performance, znači koliko je uspješan i sve to, i ako nije došao do nekog nivoa koji se očekuje od njega, može dobiti otkaz zbog toga, postoji to. Znači, ali kao hrvatski zaposlenik, ja mogu sutra raditi za poslodavce, on meni može reći, ja sad tebe više ne želim.
Znači, zbog čega me više ne želi. I mislim, to sve mora biti objašnjeno. Ne može osoba samo se probuditi jedno jutro i reći ja više ne plaćam tog čovka, prekidamo ugovor, čao, doviđenja. A Ne dobro, ide to. znači klasično je sve, jel, kao, znači, Klasično je sve. on je hrvatski zaposleni, to jest radi u Hrvatskoj kao maltene hrvatski zaposleni, znači ima tu zaštitu od vas, da, jednostavno znači Naravno. poslodavac iz strane države da ne može dići ruke od njega jer mu zaprijetiti na neke stvari da se mora vratiti nazad, jel? Ne. Odlično, odlično, to me baš jako zanimalo i vjerujem da će ovo ljudima još više probuditi to u njima da prihvate i vas i da se vrate nazad i da započnu, jel, svoju novu životnu priču vamo. Znači, pratite ovaj trend povratka već 2 godine i kamo misliš da to ide? Je li ovo dugoročna promjena ili prolazni moment? A čuj, mislim, to je više možda kao na osobnom nekom razmišljanju nego poslovnom. Nedavno sam vidio nešto na vašoj stranici, kao ono, zapravo ti valovi odlaska, znaš, kao ono, e, juga, pa kad je bio rat, pa kad je bila kriza, pa onda kad je Hrvatska ušla u EU. Znači, mislim da je samo sve stvar ciklusa. E, Kao što sam rekao, ja sad primjećujem da ima jako puno ljudi kao ja, da su rođeni vani i da dolaze živjeti tu. Em, ne znam, ne znam. Mislim da će uvijek biti tih povratnika. Evo iskreno, mislim da će, kao što će uvijek biti ljudi koji će ići za neku priliku vani, tak će se ići, tak će se i vraćati. Tako da, evo ne znam šta bi rekao. Mislim da Hrvatska je tako mala zemlja sa toliko zapravo ljudi i s toliko mogućnosti, pametnih ljudi, talenata, koji zapravo vride, imaju vrijednost na vanjskim tržištima. Jako puno IT-evca. Imamo jako puno IT-evca u ambaciji koje rade za strane firme. Njihova odluka je mogla biti otići. Oni su odlučili ostati i zaposliti se za strane firme. Tako da uvijek će ih biti, sad više manje, vidjet ćemo šta povijest kaže. Jasno. E, Znači, napravio si vodi sa 16 pitanja koji pomaže ljudima procijeniti jesu li spremni za IOR aranžman, zašto vam je to bilo važno i što se nadate da će ljudi s njim napraviti? Znači da, nedavno smo napravili taj vodič za IOR, da bi osobe saznale da li uopće mogu preko EOR-a biti zaposlene. Zašto smo to napravili? Napravili smo to jer smo sve više i više upita dobivali od ljudi koji ne znaju šta je IOR. Googlali su, vidjeli su da je moguće zaposliti se kroz IOR, ali na kraju krajeva opet se svodi na to da li poslodavac zna, da li moj znači posao koji sad radim omogućuje da se zaposlim preko EAR-a u Hrvatskoj. Tako da kako smo kombinirali sva ta pitanja koje su ljudi imali prema nama i pretvorili to u pitanja koje mi postavljamo ljudima kako bi oni saznali da li ima uopće smisla razmišljati o IOR-u. Tako da taj vodič se može naći na našoj stranici ili nek ljudi samo pošalju mail pa im mi to pošaljemo i onda to je zapravo prva točka otkud početi i kako početi. Znati jesam li spreman ili da li mogu uopće preko EAR-a biti zaposlen. Eto. Evo ga, bližimo se kraju, pa me zanima sada za nekoga tko gleda ovaj video i misli da bi njegova situacija mogla funkcionirati, koji je prvi korak? Kako dolazi do ambacije i što se događa dalje? Šaljite mail. Ne, znači da, prvi korak je uvijek taj isti. Raspitat se, znači mogu ići na našu stranicu, malo pogledat šta je IOR, kako funkcionira, pogledat taj vodič i onda razgovarati s poslodavcem. Ako su u fazi gdje razmišljaju o povratku, kao
da su već zaključili da se žele vratiti i da im je posao jako bitan i da žele nastaviti baviti se s tim čime se bave do sada. Svakako, znači, što je IOR, vodič i razgovarati s poslodavcem. I onda nek nam se jave, ako naravno ljudi uvijek imaju nekih nesigurnosti, par pitanja, slobodno na iormonkeyambacia.eu pošalju jedan mail i mi odgovorimo u što bržem roku kako bi im pomogli zapravo u cilju tu, znaš, kak se kaže na hrvatskom, cilj taj proces, kako početi svim tim stvarima i da mi isto kažemo, ok, to nije za vas, razmislite, provjerite ovo, to je to. Hvala ti, Borise, evo stigli smo do kraja. Hvala ti što si podijelio ovo sve s našim povratnicima, s ljudima koji će gledati ovaj video. Hvala ti što si bio naš gost. Josipe, puno ti hvala i želim svima koji se žele vratiti da lijepo dođu ovdje uživati s nama u našoj državi i nek ne razmišljaju baš puno. Eto. Bila je ovo nevjerojatno korisna lekcija o tome kako tehnologija i moderni modeli zapošljavanja brišu granice između država. Čuli smo koliko je važno dobro se pripremiti, ne bojati se administracije i, što je najvažnije, kako Ambacija može biti onaj ključni most koji strani poslodavci trebaju da bi vam dopustili rad iz Hrvatske. Za sve vas koji ste u sličnoj situaciji, razmišljate je li ovo vaša zemlja, podsjećam vas na onaj spomenuti vodič koji vam može pomoći u odluci. Ako mislite da bi vaš trenutni posao mogao putovati s vama u Hrvatsku, prvi korak je javiti se Ambaciji i provjeriti koje su vam opcije. Hvala vam što ste nas slušali, hvala našem gostu na iskrenosti i stručnosti, a mi se vidimo i slušamo u sljedećoj epizodi Povratnika. Lijep pozdrav i svako dobro. Dugo sam te sanjao, zemljo moga sna. Srce mi se vraća, više nisam sam. U tvom toplom zagrljaju sreći nema kraja. Obitelj na okupu, duša mirna je. Moja Hrvatska, sve što mi treba. Sve što mi treba.